Ko ngā puhi te iwi nui o te motu. Ko mane tāhere te toihau o te runanga āiwi o ngā puhi. Ko tai mai ia ki te whakarangatira i tā tātou hōtaka i tēnei rā, nō reire te rangatira mane, tēnā koe. Tēnā koe. Mihi ane kia koe hoa, ko tai a tinana mai nei koe. Mohi anau he nui o mahi i roto i te ao nei, engari ko tai mai nei koe, ka mihi te ngākau kia koe, tēnā koe. E hoa, i rongoa ke mātou, kei te whakahouhia ke te ahua o te runanga āiwi o ngā puhi, ko te mimititanga o te pūtea, tētahi o ngā take. Kua hia nei te roa o enei raru a pūtea ki te runanga āiwi a ngā puhi, kua hia hoki te nui o te pūtea, kua mimiti iho i te pūkoro o te runanga. Scotty, e hara tēnei mimititanga he mea hau. Kia koutou, kia tātou e mau te kreme o te fisheries, te mea ko mimiti haere e rā dividend roa nei te wā. Atu i te tāku ki te ngā rema tau o muri nei, ko timata tērā mimititanga. Nō reira, he mea taimaha engari hei tauira, rema tau omua, ko te pūtea e hara mai ki te runanga i raro i tērā, ko te tata ki te 3 miriona tāra. Aini ki tēnei wā, tēnei tau, ko hawhe. Ko hawhe ki te 1.4. Koina te tino pū o tēnei porotanga. Nō reira, ko ngā whakahoutanga e korero hia nei, hea era, ka poroa he tūranga mahi, mena ka poroa he tūranga mahi, e hea tūranga mahi ka poroa? Well, Scotty, kei roto au i tēnei tūranga whāmarama noiho, ko puare au ki te kite ngā take katoa o tō mātou nei runanga. So, taku whakaro kia ata titiro ki te katoa o te runanga, me haka tika ai. Nā take, ko tēnei tētahi take. Engari, te wānei, ko puta he whakaro kia restructure ai tātou. He whakaro mō te wānei, te mea ka tatari mātou mō te whakahoki ngā whakaro ngā kaimahi. Te kauma iwa o ngā kaimahi, engari, ko puta tētahi pepa mai te poari, kua aukati ki te ono. Koenei te taumaha o enei mahi, tuku aroha ki ngā kaimahi. E aroha ana hoki ki a koe hoa, kei te pūkoe o te raru e noho ana, whāmarama noi ho koe ki te toihautanga o te runanga ana, ko hua ke tēnei take nui, hei a te whiriwhiri māu. Ka pārane enei raru a pūtea nei, te rarunga o te runanga āiwi o ngā puhi, ki etahi atu wāhanga o te iwi, pēnei te ringa pakihi o ngā puhi, ngā ratonga pāpori o ngā puhi, te hauara o ngā puhi, ka raru hoki e rā wāhanga o te iwi, i tēnei mimititanga o te pūtea? No, kaore anō i te mea, haere kahana te hapori ratonga o ngā puhi me te hauara, ko te mahinga o te ringa Pākihi, kia whai pūtea anō atu i te fisheries, ko era tā rātou mahi, engari, haere kahana ngā kamupene, i te mea kei rātou tā rātou ake poari me te operations. Ko mātou noi ho te poari matu o te runanga, e mahingia tēnei kaupapa. Nō reira, hea tō whakakitenga e tū pakari mai anō ai te runanga, e hoki anō ai te runanga ki ngā rā o te tō nuitanga. Well, he pātai nui tērā haunei taku tino hia ki te tuatai haka kotahi ai ngā uri o ngā puhi. I runga i te ngā kautahi, te whakaro tahi, taika whakakotahi ai tātou ki tērā, mataku haere te iwi, mataku haere te ao, te mea ko whakakotahi ai ngā puhi. Ka puta a ngā rautaki Pākihi, ngā rautaki era ngā tūmomo. Ngā marama ke te haramai e hanga hau tētahi haerenga, puta i Aotearoa ki te wānanga tahi noho tai ki ngā uri o ngā puhi. Nō reira, taika ki te rātou o koutou ki enei pānui, haramai, whaki mai tō henengaro, me pēhea te anga mua o te iwi. Koera taku tino hia haka kotahi ai i te tuatahi. Ai nei pēr ka puta tētahi rautaki kreme whakataunga. Koena hoki te pātai i roto i taku ngākau, ai rānei nā enei raru, me wawe te whakatutukihanga o te tono raupatu. Ai, kia tere te haere mātou ki te kōrero tahi, wānanga tahi. Atu i tērā, ka whai ara huarahi mō tātou pēr. Te mea ronei tātou,
Ki hai au ki te tetai atu ki te haere ki waho i te motu, kia kōrero wahi tahi, a wānanga tahi ki o mātou whānau, no reira, koina taku tēnā hiahia. Kia kaha koe hoa, rongo anau i te hou tuputanga i roto i tō ngākau ki tō iwi. Nō reira, iau ka whakarongo ki a koe, ko koe te tangata tika hei a te whiriwhiri e nei raru kia puta ai koutou ki te whaiau ki te o Marama. No e mihi ana ki a koe, hoa e mane, tēnā koe, ko rangatira te karere a koe. Ka pai. Kia kaha koe, para.